TC network SEIGILKHOMNA bezausi ama sapin in chibai kahin bolove kemin a hile thinthang Haokip tuni kho TC network SEIGILKHOMNA in kyo piding uchu a hile akhat na hi pu Dr. Seilen Haokip Kuki National Organization spokesperson amain apartment ta TC network tepi izalvin achunga ke pathu kahin sein aban le ani na hi Pu Letkholun suantak people movement advocate amain jang apartment ta TC network tepi izalvin achunga ke pathu kahin sei kinin tuni kho ihung kihou limna dingo topic chahile suspension of operation su group hole MIPI KIKAH relation MIPI KIKAH relation ti topic mongcha amani to chomcha SEIGILKHOMNA hin nei diu he ti chu apatna ka in he sa hin tin tuin thudo ani che pai nga lutin tu le tua hi confusing ichi lai to hin ho ko ki chate ga seidinga chu koi pin in ili duwa koi pin lam kai hu ham jang hi a ke thei be se ta hin lam kai de ding tunia jan hi dunga press list ga seidinga chu ko village volunteerism John Kuki abanle langa jang non so hoin jang de na elo le ni PPA ma hung so do jing in choto topic choto hin chi topic mongcha amani to chomcha MIPI to su group ho relation hi mongcha SEIGILKHOMNA hin nei diu heti cho apatna ka hin sei hin tin sir question apatna na nilu jingutin na apat na dinga kan do num chu tule tua hi e ho suspension of operation ho hi extension ki bol hi tam ti hinan sei thei diam su group hi extension ki bol hi tam ti hinan sei thei diam extension hi SOO hi February 29 2024 at bol di ya delhin in ko wa ka chiu le na het ma bang wa chu 24th January chu kangla for na Rambai Tenggol hon, Mailay legislator ho, Minister of State yong yao baha, MP yong yao baham. Ako wa dictate khatabol wa item yaram khat soy kai sala wa cho SOO hi abrogate balding ati wa hin. It's the kalonchun biren siya mahi pedin assembly ama cabinet to unilateral abrogation and abolu hi. He had you to Ebola state government alola mail ho taute in SOO he abrogate ball de ti ham it's SOO to ahina hi a political dialogue he demanu to achil hongna thading lampi hi ya chu SOO to akila adole a demanu yong thei pon Manipur chu angai ngai de ti na hi chu ala mail hon timai tau te SOO abrogate ball now aji chu ya amy ho loi khaden SOO abrogate abol no mu ala bo sa no mu aji wang keong ka hechi ka thei be se poi mai lo ta ki khot jo ham gitil ke sei hilen tin ala technical anei do banga chu government in 29 February 2024 ai ko wa ka chiu chun tripartite agreement hin central SO group to extension balding akinum extension ball you let demand power September 1st 2023 submit power to HE political dialogue to dia tiu hin in state and other kon helen ali india chu had bangwaji federal structure akipo hin central chun kyo koma chom han ni nang awen ke hon state chu hin ke pi ung ka thing SO legal agreement hi je chun ma chu hin pu ung ka thing SO extension the ball ti phala dialogue he continue te ti chu ali had ma bangwa chu state chun article 371C 1972 president of India and endorsable pa chu kichip na ne wa kum som nga man thei lawam banga chu SO yong chita chu ball go tu tong kilo thimen SO chum sa lo te ding 371C article LK Advani yong deputy prime minister hi na chu lekhan mi bham athot hin state government koma hichichu 6th schedule he implement balding hin na response hin pay win tile hin following a with slight modifications tiwa a slight modification che umlowa kum som nga mang hi mail ho chi na thep nei pha lo da no chu hita chu kum som nga he ho he nullified a ball e hong ki khang lo chulai khanga e ho legislator ti da MLA chin ho chula ahead lo mong akichai thei tapon kum som nga amangin and to kan te ka lo na chu
SOO yung legal agreement hin constitutional clause apan luwang to government of India engageable na ahe I am ho a ceasefire ti win ho ay suspension of operations ti hin hichi to government in bolam sa ham kihou na political dialogue na thei ding ahin alamil ho chun hichi khatai tai de ti wa tu san gya hi am ho hin hichi langa hi cooperation to government of India pi lo hi in 2005 to SOO to ani ke kai masa pen hin Ministry of Defense stop jewa yong chun state government and anapom pon aile state government intention to clear hi hichi SOO thu hi yong la among mong ayong ho hi imacha chan wo pi lo ding ti ho hi yeng oben Manipur tu ni political map hi amo concept ma ho chi kum sang ni akibat tu ni Manipur state political map hi ahizing heta lao hin titula fact hai pon historically incorrect tu ni Manipur political map hi British hongjawa po kisema hin Churchanpur lang boundary date to 1890 abo Pemberton in anabol hin dang si chu 1858 become north southeast west uma hi Manipur chu ai ti apana tu ni apai po ti chu ho ni he do mấy rồi này hết hello ham ai bảo ngã cho mò hiện tu ni Manipur hi cái họ he ati wa mấy tây centric ông hi lo nào có chỉ hi hi notion hi amo ko na ai họ lại la do thei lo amo hon la kita sanu hena sa bol ham bol om ke hello ai pi tale ADC om yong le kum som nga chu asu sa om loa eta chu chawai de a kala tu SO hum pana hi kicha ho chu it's illegal agreement and government hachi pita ta le amo he demanu thong he ti achu abrogate a ball go do hin ale tuni chun unilateral chun state in a ball tai center in a ball poi e hon yang i ball po ve ale tu a hi president rule hongma ko na he government hen SO he tha JP kidding a ye government and policy decision a ho SO na kai hin to government and he ju ko in say yong le a khel thelo government ki khel ng ki khel lo de che chu government che da ne ala tu a chu government hen e ho amaban job na thei dinga he conducive atmosphere de ham sa pawa e pawa cho le ki kap to lo ding mi cho ki kap to le ki holim chum thei lo hen chi a home minister pan yong peace first settlement second ti yong ko peace ti ho kichama ki koya le ho yong phaya chen dom ho yong more lam kalang chai ti na hi poi mei chang ki la tu hi event ti na bo cho ki kap tu lo na som akisu dat pal legally kat amo no ai ka wala mo mo diu ta cho India sung ke lo you and I mo diu ta cho e ho nei ka masad wal e ho mo ta cho hichu government sama sat ding hichu om yo le chun talk to pat dia tiu hen ale chik to ke lona hit tu thlasunga an bol pau chu thal aki police station a ko na kila do ho chu le ding pile national highway hi national highway ti phal lo hen national highway 02 hen chu kaung pi chilam pi khu Nepalin yang aman Nagan yang aman kol waya state dong yang aman meilon manglo amang ho khu lungmonga chin thei di win ho area ho pa ji khon no civil society in statement khat pe win ti le chita kelona chu khat yong chu ken kana man khel pau chang im kam kana ti le iboyo yong chu ngai dam ka thu me kai mat khel le sa pawa chu cessation of hostilities yong chu sao be se a meaning so le ceasefire chu ceasefire ti yong le kichai na a government and cessation of hostilities anti abo je kimang aya ceasefire ti na chu e pawa se diu le chen ki kap tu lo ding le chang ke ha tu lo ding ki ho te ti na hi ale chidinga hi to national highway to head ma bang wa khat wini na chu kaung pe a LNC hotel la ki ho hin hichwa chu a resolution hi officially ki phok lo lai hin no nong na za adiu kin nong ka za adiu ke mu dan je point ni se hin khat cho hi le aki kha poi NH2 hi itinang ki kha kha poi chom ha chu economic blockade ki bol nai mi achi so chi to we achi ho chu am ho risk a che diu hi na a hin government and wang am ho chu private gari chu achi yong le
we chỉ đam mong cái hiện ở chỉ họ mà hay ông lệ IP là government chuẩn mua cái bộ hành security pay hành ở tiêu hiện cho lệ NHIV ai hung long thì kêu IP hỏi ông cho lâu là ai ta trong cho thinh lang gam chandel tenupal ferzol chu san purong long hành chỉ point any bộ cho kêu nào à con nào cho cái giá đàn cho hiện ale chỉ hung cái trái hành lang hele next step à he SO extension chu tua chu bol theo ta chu is a popular government lo ta na ating ding lo masanga chu ating jing chu bire ne chu atina tua chu tin thei lo de ta al government yong a policy chu chi na khe poi tu la song itiam khal le hen national highway 2 he ahong ki chi le aban chu to hung ten to hung hi la chun dialogue chu ki banding ti na chu ki chi he hon la volunteer hila koi hila het khil jap ti thamai lor ken he kam kana man khil je mai chi lo hen it's national highway 2 le extension le talk he au mai la bo I demand power political demand power he amol suna lampi de hen chia ha chi tin lo diu state government sun le kina au hen central government tong kina I think central government thu ngai lo ding ti yong ingai wa yong le itu say the ha central thu kinung hello cooperation e ho dinga nga phat chom na ding mon abo chu cooperation pi de heti pa chu ka Seilen government tua chu ka sei bangen tu la sunga he NH highway 2 ho he hong ki a tua ke je sion ha boya boi piu hen ai khil hon ng het khil da han lang chi tin wa la mail hon SO brigade bolu igi thu pin ta bang hong he de chu national highway 2 hoi he sa khat achi jing sa khat chu I hon itin yong lo I kha mo yong lo chi pa chu achi ho lo mon na ding no ho gam sung lu che chun statement khat pe wen ti bo he chu I da wa he le ma ba no chu ikitin diu mail ho to ki khot job to hung ki lo diu he ma ba no ti tha the lo ta che chu chi I het thi mu ngai tin ke sa nga pau them yo ti tau te nang anchor pa alo le lo nen chi ke se a he ka sei thim lo am bol hang bungen ka he mi pi na het thilo hi ke sei ke pau ji am yong ka tin ka ki geng mo jap jin nang ni chi hoi ta explain hin bol le chun mi pi he chwa lung boi sanga lung na ba na zo ima pa no chi na ding lampi tin lo diu elanga yo a cooperation ni bot wa e demand pa he PR songa he mu na thei du do thei na ding chu panela mo ke nang kiti loading SOO non su kiti loading village volunteer lo kiti loading ku ki zo cha te him chu I demand chu ki bang chana hen thai zit khom no ipan khom diu people movement ti wam IP movement ti mong cha bona chu he chi doile tu adinga he ki go do hen he chu I had diu chu ka dei se ke pe salun lai zu common na pi numa monangin achi dan pin chu consultation meeting ho jang KZ si tena boi pi lai taw hin na okay pame amasan pulin chung agi patho kan sein introductory speech so angai le jengin ki pa momongin MIPI oriented na introductory speech and PSA na ma zo ma chung agi patho kan sein ila chu su extension to hi in case ADPS yung chong poni jong le tunia kan sei ding hi ke ma mi ma gina anjo le ke ma point of view ka sei le hin tin hin la atam zo hi social media hi WhatsApp group tampi nei win aban to talks tampi nei ta win lam ka jong talks tampi bol ta win aban to Zoom meet Google meet kite odong ina yobin it also see converting database ta kan sei de hin kan sei ti ngai le chun ke ma personally talawa ila ko na database la pa ko ta banga chu kan sei de hin na chu le chun MIPI ogin zu hung po to te dam ti pa ka lungya la omin social media ho WhatsApp ho bangong hi ki mo ho na ki mo nin la yong cha tam na hi ba min government sunga tonga kolo to hung tong ka kum ni som to min tong ko ma
lunggel thim ta ta lunggel hinsep chong tamin aban to nam ngai na mong monga alunggel patara hinsera MIPI het theinga hinsei dong ta mata mai ain la hi choi like ke bol be se pun adang dang ho zo ko like ke ha bol social media mandani ka bet na hi na so so second la account ding ko put up kan bol de in khat ve na ve tin to su extension kasi no masat pin chu piam tila apat na chu su extension ho chu atupi na atupi mo mo in la lang sa ju sa ya la chu su extension um lawa jong chu su lam kai mo chu nom ta chu ba le le ki jen tho ai lo da city mun chu chu mong ba le le ki tho yong chei tho kin na chi ta bang opportunity man sa ba MIPI support le trust sem bai so a hi ha inang so ai kung team ha kana ikan the diom ti pa chu ama sa pilin ka puta moment to san via social media le kat pia rong ki so ho talk so kon la do ti je piam tile mi zo sin union territory with the legislature ti pa hi ide so kevin idin ping amo ve ti pa hi abanin su extension hi koi machana do dal poi ti ke mo chen na do dal ta sam chun iti chu nam pi te bala nei ding sulam kai ho to ke holding nam pi te bala nei ding chi chu au ngai ye ti yong chu amin te pom du thau bin na mi pi ka na hi la salun lai chun khat nan disturb ta dilang na laya ka sei num chu MIPI na ti jing in na direct or indirect nga hi chlaya kan do num pin chu su extension sanga ai lo le MIPI na sei dan hi su extension om lo le sa imu lo diu ham ti hi public point of view in hung ning ka ting na chi jang chu ka ha mu le chi be sa chu nan sal ding kan dei sa hi su om lo le sa imu lo diu ham ti chu in na su extension sorry SO extension pa chu to government to iki ho na ho hin anjo pulin jon sei tai a table khat wang chu om nga ye ti pa chu ken jong ka pomin na lai chu pulin sei chu a table jong kit lowai le chun ki ho na chu thei kit lo din alang khana mi khat lanin a sei pa chu piam tela asu anjo ka sei bonga su extension um lowa jong muntina wa lewa ta pe on dan lo piu hi me no ta ta hau hi me e chiho chu MIPI to support siam na cho man theu la hom tiong cho question tam pi min e jong le asu extension cho ma a table cho om di pa cho dei sa wang cho hi na ki chu ki ho na thei khat table pa om jing di bang cho dei sa he di pa cho ka sei no mi ki pau me tu hin thu do aban ni chi be ke tin chlaya masanga salun to kan ki ho na chun hiti khan hi apot do in tua movement pinu hi MIPI geldana hi either directly or indirectly su movement tabang in ahung che do go jing in na epizinam tile MIPI hi ki sideline bola sungkul thumo zo ke jat si hin aban le MLA hin aban le SOO ho hin na amo hin MIPI adon povin amo matchamin achieve ti hi MIPI ogine hin na MIPI he thim lo jang chu tam mei the hi jong le ke mu dana chu hi pin hi nangin nang ho le MIPI ki ka gap pin hi ipiti bridge na bol wa pha ham ai lo le su to MHA ki ho na khu MIPI la phone do thei lo jang ham tiang hi nan sei pai ki thei den lai dem SO chu a technical tubo hin na a ground rule book ehon se pai kap lo diu se pai hon ehon kap lo diu tin ho bo chu politics yaw lo pi chu aya ki kap to lo na ding chu SO min am ya chu hitlai bo wa chu important ya isi chu government da na chu akichi phal chun table a official a ki ho na chu chi a hin ai le to chu SO chu UPF la ke no dinga iti hi thei dam UPF la ke non gam tum chu ma ne ham igamu MIPI gam house gam pui pa khanga ko nei pau he atuna SO a chu UPF la ke no naga la ko na thingno eno mole umbrella organization ni a hong mole cheta chun government and SO sign and ball he chi a chu SO kiti hin agam ago ami chu ki khel pui chum bol ngom thailo
SOO chu MIPI ding a o chi na pa a channel bo chu SOO heti thu hin kenol UP wa ding a chombe atuma om na ding thu thei lo hi hi chu MIPI na ge la he le chun MIPI ong ka bol hi pon ten phap khan na ge la le thil chu he thei lo je ham hin tin chi wa chu media na ha do ngai SOO nyong report ho chu phata pi ngai May 3rd 2023 masanga TC na demand lai wa chu Manipur sunga di hiya ai wa chu center hin a deal dan chu ana chom zebin tu hin ni macha se hi lai win ti ho he anom ji chu ani ka ai ha se yong la sun ka na tapon aya ka sei nom pen chu tu a hi SO extension ki kai yu phal le to hong ki phat phal le e ho la center bo ta chu state chu pang yong le e chi hon state da ko nai thu mi macha lo AP the yong lo I de yong lo Ipui pa igamu bo hi British Khanglaya Patna yong chimasanga yong meilei lengpan Kanglei Park Velia Thane ya thinglang gama chi ho house on nei hin gam hi achum chuman polity ni aya chu mutual respect anom ja chu cordial relation meilei upon yang se ho thinglang mi le mail ho cordial relation anom jenge anaki ho theijing we akibe we ipyo ki za chu na ga te yong na ale eho gamayong may lengpa administration lo eho house ho administration ng paya lo mutually independent two entities ano mo hin British one in kan khomlou thu bo hin British one in kan khomlou chela colonial administration hin chwa yong chun thing lang chu hill area administration choma nom political agent khana boi pi valley a choma tho hi separate administration atha hi boi British hong masangayong an umta may lipa na paga makipo ehon yung ehogam kipo house hon SA chu tunga pawa say di nga chu British hong jo ayong SA chu tho British hong ayong ay le chu 1947 na ikat British hon ana waipu now Pemberton hong lo in 1890 gaya political map and sim now chu kat Manipur entity choma khat hum na chuin hi chu to khon chun a mele tamjo hi je chun a leng ma hem ama khat hi le ho chu mi hausa tama tam tu na hausa tama tam lam kai tama tam thu ki chi thelo che ho hi mele chu khat bu hi ya advantage chu an ne uvin hi chu Manipur ti chu mele pa leng pa ti pau lam kai na chun 1947 na constitution khat declare na bol uvin Hing hang mi la chun TC ten kamyong speaker na pangin assembly no men Bob khathing yong che hill minister no men ahin la chu 1949 chu instrument of accession chu Bodha Chandra tipo le mai helang pan silonga ga kai le chuwa ko na chu tu ni Manipur entity hi British on create bole ti pa hai chuwa chu kingam cha khe hi ai le chuwa chu Manipur ki tipa tu na ase bhi hung kichi ta chu tu ni apanga kichi ti chu hi boundary chu na ansu da tau chu ai le Manipur's Territorial Council hung ki na state hung ya e hoyong chu part of Manipur ai che le 72 a ko na 2025 ge kum som nga e vet le e ho ki phachom le hel phai tol mi ti phachom chom jeng e ho nyong phaya ichen dim set je wa thinglang I da wa na to je school kai je medical je facilities je che nan ten aya e ho to ichen khom wang wa chu exploit a ball now I pyo chu tam ta chu hon I tho chu ai chu ikina ula chun phai to lai chen thei lo di ya kum som nga chu ta chu chen khom wa aya 2023 a e ho Territorial Council thum pa chung hi thei ding phat to khung ki to a in tha ta chu amasa chu le political social economic exploitation ya kum som nga hi 2023 a ko na wang cho hi le physical a in thao wa ko na chu Manipur chamon physically break up a ball ta chu chia chu tu na che ho iki phatlam na diu lo mail he gen song hi lo piu e ho gam chu ipui pa khang bang chun British hong ma sang bang chun mail he lang pa te hong ki het thema chom administration pa chu ke than ti nai chu ai chi chu tu ni context as nga chu within Indian democracy ta al he chu to kulhana chu constitution nung ya chi ho demand by union territory with legislature so the ohin cha chu ki phatlam na ding lo
aya chu eho tu ka la he ami me 23 kumni sungi iboi la la hen ten ki gen mo na lo han na se na dim se da ai chwa chu SO ho chu government to ke ule alam kai da na alam kai hi na mun chu ke ho na bo chu te bala ke ho lim na bo chu alam kai ho chu e chu mi si che thei lo ya la chu kukin pi bang chu executive body mo khola amo chu kukin pi adinga chu lam kai chu aya kukin pi chu alam kai ho adinga bo ham kuki pum pi ade long SO yong chu table to chu kuki pum pi ade chu la chu common sense chu aya chu kan sei lo na chu mi pi he long mi bo ya gan the ya la se na le long han na le dim se den sia he aboi phal hen ngo ding khat ki hol hen in sungang chapang longhan phala nu la pang o chula ai chupang chu SO chu government to kheu ya chu SO he lam kai da na chi ho ya hi chi specific table adinga chu lam kai na wa chu ko ya adinga lam kai mi pi ade chu a political settlement is imu pha do le SO ho ha adinga chu ma tu ma thelo pi chu hi thelo pi chu interim government ding thagu evolution democratic norma chu election free and fair ding chapal chun thal le he mo tu na banga cho he talo ding settlement jo phat le chia agang thei pena chu ut mu wa pathen long se da thal yong lay down hin ball wa democratic ta security yong boy talo ding ai chu ut phal chun direct central rule le security forces also legitimate thal le he no choi lo chua chu security ding ho sunga yong chu te ka dinga chu Mizoram chula MNF khang hung ki chai le 1986 a political settlement ne le tuna police chula security force chula chita banga chu legitimate dan pe khana law and order du ya chi security chu de hin chi chu nei phal le chun Manipura yong chu amhong chu epicenter si don chu ke ta pui amhong chu anei sa chu anei di hon yong tua inei lo che hon hin nei thi di ta chu al hichikal wala e ho dinga security physical development music gom chu TC abu chu anom thailo ta in a day wang wa chu Manipur sangam de in a day wang chu main hon edal do ta chu yan hang chu video khat ko chu ai tola emi ho weng a andal do no na wa imfalan hong kile ki thailo ta minoi sitai bol hichita bang chu akhang a om kit lo na dinga chu isu cha na diu chu tu chunga PR pena government to UT political dialogue extension he kipat lawyer da table a chu demand to he negotiation akipat na amol so labo chu future to secured chu lay set in go in a chu chitai lo a chu SO home sit sa dem na hola national highway government to hoa funding khading ang hello statement hat peding idawa a hello le village volunteer hon chomlang be khana hita chu dil chu ni ho chu lam kai atamatam alang hana lam kai lo ham na ai chop lop chop phaya imu ya a pathen lung se na to chu SO ong chamit mo na tha sam nom na ve ta mi pin SO ha vet da na ve ta ale lang hana SO yong mi pi he vet ke na hele abu ya bu hi chu ani ne ki mu da tu to ke lo wa chu SO yong mi pi chu nga long dam lo pi chu na kala kun he bang hong athi mang kum hiya jel lu dai kitla atua SO ki sei si chu e ong nom ki sa lo pi chu la imi pi chu e chu ang lung thai lo e ong pi chu nga lung thai lo tabang chu do the ye chu cha thili athua ki chi a hele chu le kad administration patha hong chi hala chun dam no de ya cha chu agang thei pena SO chu extension hi a political dialogue chu ki panu le government to hi table chu chi tai lo chu nei lo pi chu hi kha de lo chu ni ma ba no ki kha pi na chu salon like chu people movement advocate hina dola chitai lo chu in nei po ve salen ina sai bonga chu su extension lo le option dang in nei po ve ti pen hi nang lunggel dana people movement advocate ni hina dola chi chung chang hi explanation nan pi thei dem ipitin muam nghe tao su extension hi
anjo ka sei banga chu tu chan gya MIPI lunggel social media ho talks ho adang PR tampi long i movin na PR long tam tau ta hi ola hin ai le chun cho so si ga nai le chun mi jo sin YouTube with legislature chu it ai win idin pinga mo be ti pa chu ki mutan na point by point akan sei din na aban to su extension hi koi man ado dal poi ti pa yong chakim aban to su ichi hi SoO Table chu au mangaye ti pa yong chu lam kai hon tok ya nam kat na sei ta ven mi pi jong ichu table chu au mangaye SoO extension chu bol ngaye ti pa jong chu mi tam pin amin ta ding ka ta san na tu chan ge aba na chun su ho hin su tok si mi pi de lama amakai wa mi pin ha so ngai so wa ichi pi diu pa hi mi atam zon zong adai na lai pa hi abana chun til khat hi aging kin aging pa chu pi ham tel su ho chun extension bo boi pi wa mi pi de la ma jo talks achi pi loading mobile chun extension bo chu ki boi pi han lam talk si mi pi pi to han ti yong cho ha gin cho na to la cho chu thu king ho chu kan pe ai le ke ma personal nei do ai la chun hilai ta hin su lam kai ho hin sima ka sei masang chen zo pulen tu sei ka chu kan don bu nomin mi pin su ya ta san thei pon ala sun zo mi pi ta san thei tam pi min tin na hilai hin tu ka ni ka lunga amin ipiam tile ai ho hi thing noi mi system to nam lam kai system pa hin yo chakat i digest lo to bangin ka muin na aji chu mi pi hin thing noi mi ti ki pum bet nom lo hin thing pa na sai ding ami hem ti ta lo again cha hon jong ape le hin na ai ho sungai ai le chu thing noi mi system pa chu an in a chi chiu hin ke wang ke ma personal lunggela chu ichi May 2023 gal ki pa na panin chi thing noi mi tu chang pa hi aki mang be ta point nam sapai ti lang hin yong si ta nam sapai chi hi wa nam lam kai hi wa la chu lunggel lo chu neu chakat i khelo ngai ka sa ni lam kai lang apan jong mi pi lang apan jong na aji chu tun nam pia dinga nam sapai ole le pon nam sunga numei ten jong panala na ho hi kidang ta ta hin na aban to pam langa mo jong chun pan kila lo e pon ha pana ki pangin sumdon na yan lang idea yan lang legal lang yan lang media lang yan lang X lang yan lang na mihim apang tama mahin ay la chun til khat hi ipiti sei ti ham til khat hi to chu anjo ka sei bonga mi system pa chu lungthim ma pa tam pat ti pai hawa kin nam lam kai lang lungthim ma chu hong wa to chu su ho chu mi pi ko ai monom pon lai na ipis nam tila chun history chu ai be se lo in kam mo chim mi system mo mi pi chu nga so sit na mi pi weeding hi lawa gam tum dal India ngai gam tum dal tama tam hin e ole le hi po bin insurgency tam mong hin government na ki ho pi lo yo min ki sak pi lo yo min e hoi to hi ki ho pi oi ki ho pi po yong chu advantage lao yong chu chil hoi ta ka da hin lai ta chu ipidi se diam ilam kai ho chu ke mong chun ka seng nom pen chu ilam to nam lam kai ho ni ta san na lo mai che ai lo la chung wa kinet na lo mai che ai wa chu ita asan te ngai ka tinomin la ji ta asan te wa ikilhon wa ichi movement pa chu ichi video chu ti lo chu lam mi chu ka he be se pon na tuin tu do aban ni chi be ke tin salaya ka do num chu jan hi lang chun salun to kan ki ho honin vel kha chu ka ki ho hon na amana dei sa pin hi su le mi pi pangkhom ding su tebur hi mi pi tebur hi ding transparency sa ding lam kai le mi pi ki ka ki ta san tum mon ho hi sim hoi ding ki ti hi na nang ma point of view ipiti ne gelam tiang na nan sal ki theina lai di ham na za the ya ga koi na do ham ke nei do ham nang ka do
apa itu tun te ka na khadanen ki seile MLA ini win alang pia he mi ho hen MLA ho he tahsan thei lo corruption a dim set ama ding bo ki ngai to ama la ma in sung meeting ki ngai to tabang ti khat di lunggel he mila a chu uma he ade de election a ding wa akai lo ho chun chu a ha gel di san mai theu hi khe poi na e chu election a chu mi so ma den la khat bo kai the na dang ko chu lung hai lo ding chu he di mong khat he ka te ka lo na chu MLA hi le a hi lo le bureaucrat ho hi le a hi lo le CSO hi le SOO hi le pan mun khat mo pun khat nei ho hi min senom he chu e chu kilang za u ta a che MLA yo seong chu a phat lo ding corruption hi ding ama ding bo ki leng ka ta san pun bureaucrat yo seong chu corrupt hi ding ama ding bo ki gel nam kho sa lo ti chu ka ta san pun civil society yong tu ti ma SO yong chu tu ti ma hin ke mu da na now cha chu kong khat na tui lo ma sa wa na isil yo le tui the nga che ko nga chu ki lau tha chu la now cha chu ki dom do a ko nga tui nen chu ki pai ai now cha ki se yo pha la tui nen to now cha ta tha na ki pai tha lo hi chi banga chu hong chu MLA ta ko hi ta ana to chu approve hi ngai chu aki se hi lo wa na a sei pa le a to pa hi balance nam di nam ipa chu a action a proof a vetting a ko hi tale pastor ho mi na bang na sei se du kula mai cham ki bol le sum minister khana to le chu chun mai cham ha bol wen minister hi lo pha le mai cham bol yi ta pu ti ong ki za ha chu ai le ichi chu pastor yo se chu kita chu lock stock and barrel atu ti dana chu ige lu chun di nam ichi a chu hichi chu kate ka anu chi het khan the wa hele SO yong so apung la pheng in tu lai ta chu nam government the khone ding a chu lam ka ya kila ji a chu apung pheng a condemning ding chu adi oi ka ti chu ai atu aken ka sei nom pen wang chu henge SO chu mo pon khat anei hin tu critical moment a he government MLA ho kheu pi lo pi chu in one to wa he official talk nga ka te negotiation chu government and say chu umbrella organization ni UPF la keno bo settlement ki bolding ahin settlement chu khat bo hi di he ti al hich mo pu na chu tu ai demand to ki phan wa chu tu mi pi kum ni wali gan the now ahung ki hap na ding chu SoO Table he chu government na sim dong ju ya ahun chi dong ju ya 2008 akona hilaya chun approve pa chu na thei di chu SO hi when MIPI dei bangun SO talk to JP han ti chu achelo na je talo pi chu mi chu phale pha hi la ye chu a demand chu officially to 1st September 2023 UT with legislature chu ki pelu na ta chu chitai lo chu government ke ho na ding talo pi chu government ko kung ki ho tai hi chi kana sei wang chin tu nin wang thil dang hat nei pe wen lang ke ho sum phap khat nei pe wen lang chu phat le ki chai ta ti ding chu ko ham a bol ngam dinga mi se le yong le se pen in ki se yong le a government in yong apam pi de ham a ki ro pi dam chu ta bang chu ai thei lo chele hi a mi phat lo thu ta lo officially I demanu pa chu hi chi bo chu table a ki se di ta chu ai chi demanu official submit ke bo pa chu mi pi de hi la hi chi tai lo chu hoya iti ki sei thei ta ding ki sei no mi ong le a sei no om di ong le chun ti ma sa di chu sei ma sanga na mi pi na vo li di chu ya chu thil hi mo me khomlou ding tham kha rational thinking clear thinking a enten a pi pen chu I demand officially table a lut ta chu government in a demand chu ala ta chu ave no chu ave no wa hi chi process hong ki pat na ding a chu national highway funding SO extension building top pat je ti ya
hichi government na gun pa chu government ni pi di so ko mi dang ni pi ve tao hichi process government an tol pa chu cooperative bol wa I hung ke huwa I demand pa chu I pe lo wa hela chun idin mulo strategy chu in khel hung ai ta chu la ato khulai ke hung lo la ya eso yo kitingo eso bol yo chu le ke lo wa ki sei MIPI ho government sei na no veti chu so le na le chu la chia chu achom la ma sei dinga chu government in a gom dung zia amo gom dung zia chi nga chu amo government yo government hi lo pi chu yo demand pa chu government in a sei na ding lam pi an gut pa chu corporation pi lo le chu I ti ki khou ding chu kheu na chong ki pat phal le tu chu masanga banga ti sanga banga sela classified yo so beta he beta atam yo media coverage hung maintain news yang hung chen tin chua chu SO ho chun dialogue ha chu iti panawam ti hong chu hung kilang de ta chu chipal chun SO chun YouTube le se so chu khada se lo wang chun akichai ta chu la kati dan chu na ding lampi chu thei pui to hung ki patna government and no atila khum khan khat yes atila ki patna khat chu hilai chu ki ngai chu hilai chu lu ngai chu tun jing la thale tu la sung auga sungin te ka khaden SO extension na bol tai dialogue ki pan tai chapal a process ki pan ba so political dialogue khat bia third me yo wa kun political dialogue om hilai ka til ko ham khaden thin thang nang interview bol clip neo khat viral sa SO lam kai hon political yung akipan nai pu eti weta anang kisan in endorse na bol chula chichu misinformation hichu misinformation ha or misrepresentation ha intentional ha hilo wang chu khet pu SO min sit na dinga na bol ham chi a chuna ta sanawan na khet mo sa na zui te te ham ITL ginjan yong asay explain na bol ai wanga chu na sei tho tho na ala chu khatwe interview no bol na wa chu chi personal la ka sei lo pi chu thu he akichi ngai ka thu akichi ngai action yong chu clear ta us po ngai chu chi a chu SO ta asal loading chu tu SO extension maintain ke ho na pha la chun he chu wa chu approve chu ahung pha la concrete proof chi fa chu mi pi lung dam ta beta chi ma sang se a chu gin mo na le sei se na le misinformation thang jing hi ana tu nai ho thum lai khoi wa a thu changin sei chen cha du hong le mi pi lung thima chu mang lo di chu mi pi lung thima clear ong hin ding chu action pa tebla government de kheu na pa hung ki phone lo pa le che phal le bo chun mi pi hung long hung da maintain clarification hung maintain ima banu yong clear intin progress umpan ba di chu che chu ki pat ngai chu gari khat chu parking am chu nalu na chabi start na bola engine cheu phalo chu na sharing chu na he al mun khat kilung chu start bol he la chu nalung thima chu houseful dang he a akilo igel khomowa ama ban cha ring chu umlo pi chu thei lo pi chu the proof is in the pudding kiti kharma ya na action a chu proof this chu chi a chu action he SO group head UPF la KNO hen amo dinga abol hello tua nam sunga lam kai hi na chu te bala bo chu nam lam kai ti no me selo nam pi lam kai ti no me selo ai wa a kho chu te bala thu sei pau chu hi chi wa chu lam kai nau chu ke mu da na hi chi chu al democracy a chu ko ma lam kai mi pi chu chu iti ata so am election a so democratical process a he just chui phao ngai chu he chi pha ma sang se chui pha na dewa chu political demand us imu ngai ya chero chun mi pi chu government chu a mi pi government ni phao chun ka tu MLA banga chu UT legislative assembly a kai ho chu mi pi lam kai ki di chu la ale chod UT chu ichi lam kai ho se adinga chu ham tu MLA ong chu amo se adinga chu lam kai ham mi pi a di chu la a MLA pa UT pa koi pa en kita ta pathena nga na lung theng ta
a ball the ball mo chu wa bo chu ngap ngai chu gin mo na chu nam kong ki tol the lo pi chu chile so ho enge a chat wa long num khat na be ta mi pi chunga na koi ma ka ko he pui mai the chu hau sa yong mo khala a chat wa mi pi chunga MLA ho mi pi chunga chat wa ji khula ai chu khat lani ai lo la tam yo nai khat ka te he chu dung ju a chu ilung i gel hau le chen akichai hi tau chu la to a chu I ho pu chu SO he gin moneu se tunin ken ya se hong la mi pi lungo hi ve ta table a dalo hong ki pat phal le extension yu pat le chiwa chun a action pa chu government ke hona che dan fact ho chu hi chi bo chun thilan thing de che chu hilang chu mano ti chitai lo chu lam pi dang inei lo pi chu to ai soi lo no he kumiat ki boi pi an na chang sala koi koi nei pan pi ya ki post dunia chu people movement ti a ai lo le volunteer ti a ai lo le kap do thoding chu phal government nei kheu pin de ti ho chu ai le na ikita asan le en tin midang in wang ai ta ai la ai pompi lo mai theu ta chu chia chu inei pau he mang ke mu ti SO koi ding ham mi pi ding a hin ipiding a government ke huam UT demand for say ding a bu chu helai chu so important he now so as to regard mi pi na ball a le mi pi ding hi chu SO ho ding a chu mai lo pi chu a people's movement chu lam kai ko to ku di sula ala people movement lam kai ho ding a he on ala tu na TC network na lam kai chu nang private industry a chu nang a he mai the politics e paluchun ama individual a the lo pi chu ka sei chin lom la nei vel do ke no le jingin hoiten hil chin nan pen chalaya salun nang komin hung luni kinin kating laya kin nang kan do nom chu nangin ama sai khau hon na chun na su group ho le mi pi ki ka hi lack of communication ham elo le transparency om point ti hi avela hil chin nan bol ki theidiam nge ki pa me to apulen to sei na ko na kyam ka ki pa na ta khat chu tu chan gya hi mi pi hi alung boy jong hum dalai e ho ki ka communication no hoi modan na su lam kai ho hin UT with legislature hi adin pi momo hi nam dia question bol jong hum dalai tu chan gya to apulen nan clarify pa chu ki pa momo gen su lam kai hon UT with legislature hi thi in ki tin pi ti pa chan phong do tan chi chu clarity khat om dik ka ta sanin ani na chun people's movement na chi pi ding mi pi le solam kai hoi ki tho dio ichi itu mo UT with the legislature pa hi table chunga chu ka to tho ding hello table chunga chu movement bol the teni bolwa table la ke ho the teni ki lo pi wa ti kya chi wa I zo ding mo hi mi pa dong chu anil chin na ki pa mo mongin ban to su extension chu bol nga ye ti pa yong chu an sein chim chu an zo lang le tun sei tang tu to na ngin do pa chu communication and transparency si chun twin thili ong dan pa na nam lam pa hon jong tok sa ai jing evidence tripod ti yang na su KZC MLA amo tum chu tripod ti even tim a hoya hin theoretical liya chu hoya hin ai la chun tun KZC su MLA ka pang hom uvin su tok so so jam mo ki het sa in to su lam kai ho sei ka tinana KZC le MLA ki het sa in ai chi amo hon su tok sa hom ki sei ho zo si chu mi pi het theiting a the thang na disseminate holding chu KZC mo pu na hi chi chu a ha sei vin nan kai hin a hoya hin chun to chu MLA ho chun mo ipi bolo bang kai pun na KZC lang chu kan sei ala chun KZC ho chun tuan sei ke tawa chun ipi sei wam dile chi trap lam kai ho chingan sei hin trap lam kai ho chun ama trap ma a the thang thei lo wai la chun ki hon ipi ka lo ding hom ti kha chom ki
ai la chu lai chu la chun to chu track lam kai track lam kai ho chu kai kong so diu ham ai lo la chun a communication link pa chu isim yom ti ka chu angai cha tan na ke ma lung ge lawang chu chi communication link ki aum sa ya tin ka yelin sim tha sim jong ngai pon sim phat de te jong ngai pon chi aum sa hin i man cha thim lo ti u do nin te tin ka chu na te ka na chun ai lo le bi ham a negative langa gelding a chu hichi hi to to mong mi pin a ki sei le mi pin he them pon te tia jong chu het the lo yum sa jiu yong mai te na chi jong bong chu ka het chen be se pon yam tia hi chu ani fa ta jong le chun total transparency pawang hi i hang hai to mai in aban to ke ma lunggela solution ti le chun om sa hin ke ma solution kan po do jong hi de point it's a frontier so ho bang hi ha manai man cha wa public dissemination talk sound ke thei ho hi public in a het thei thei na dinga village level chan gya talk sa ke sei lo salon thei na dinga im chat mun lo hen lo thei na dinga chu it's a frontier so ho jong hi ha man diu ipa ang kalungyan o min teka kat pangin ke chu more mi ka hitna more mi ka yela chun to lam kai ho tu tok sa pi ho chong ki le pa no le lam kai pi pu ho chan sa lam kai pi pu ho chun e hitabang thu ho minung ki khom bo ti wa ke ho more ading a chu HTC o min na example kan pi ho HTC yong min ki ai ti yong min yong HTC twin lang ka ti HTC lam kai chu achia lam kai ho le mon nga ya ong ki le ti na moria ai public ong chi khomo bo thu ka sei no be tia public ong chi phak ti nga chun lam kai hon tok sam sei zo siu zo se ya mi pi puno mai le chu hi ti hi hilai chu hi ti hi tia chu hin them the chu hi ti mai le chun communication link chu pi nga boi di ham na lai chu grassroot level chan ge chu thu chu alhun theine chu a communication link chu inei saw he na ka ti nom no tham transparency chung chang thu hai ten hil chen nan pin tuin sir Seilen thu do na ban ni che be ke tin laya kan do nom chu in zo chun nan sei tain nang in point nan pi pin ho chu hoita ka nga ya hi le chelaya chu su extension ahung hi theina dinga ai lo le chelaya chu government in point ni ki pi pin chu cessation of hostility le aban le free movement hin chi la na thei dinga chu ke jat sin hoita panala hin chi cho hung chi la hi le free movement ho tabang hung ma hi le him kham ceasefire so hung tai tu te ahung ma hi le talks chu nang ho movement of pressure involving talks chu ipi hung hi ki tam tiang hin nam mi pi te tam pi boi na hin na chelai ka ang chu hil chin nan bo be thein lai diam boina lo hi thil achedan imudan an pu de hin ten a thu he ki chi nga ya te kan khat chun sei kit leng MLA ho le CSO ho le SO ho me tai som lu gu ma ghatia meeting ane chu chi chu am ho thumin meeting ane lung thu ti pa chi ipidinga ne ham inam kung tol now movement dinga abol hin ain mi sei sel sei pana che dong chu ka hi de pon thu hung ki za khat chu ibala guhatia bol ham ibala helanga bol lo ham dem na chu thang la je nga hin ami MLA ho yong ki the thang chi ki zu tu neong ha guhatia ki mu chu by logistically by zo ha lo lam bon che ke wa teng no pal ham ferzol ham kaung pi ham lam khama ki mu chu by zo ham chi chu ako na sei thei ta dham na ai pi le hichi chu hichi long thu chu koi dinga ham mi pi dinga a hele hichi tabang mechanism chu om thei na dinga chu ana bolo hin a thu yong akichen in publish ong ki bolin tu apana government ke holding hi SO bo hiding MLA le CSO ho chun support na pang ding a hi lung thu ki ti pal jun khat abaya hele ni se sa chu kung ki tol thei lo so lung thu chu function lo ya na hichi example chu ni pi so om ti le ami pi chu people's movement hi tale pi la mi pi chu panan la ana thei chu channel thum chu ya
aya a function achi na ding dan action danga chibet le MLA ho chu elected leader democracy a legitimate leader hi chu amon to na boy bi depend chu center a ministry dong I dong heta chu amo kin heta chu SO chu ni peham table a government demand pau khyo na chu administrative a chu heta chu MLA a chi SO a chi CSO chu le MIPI to grassroot to deciding chu it's about the people's movement to part of the CSO chu hichi administration chu hoita hong chi ala chun tun tek anan table chun SO extension hai tan to ong ke pantai hung chuwa chu negotiation hong ke pandita chu I demand dong su yawa chu ale ehon I demand nu muna tai dinga chu negotiation I bol dio athua chu government it pian sei di ke thei lo lai ai chu them gao ki lo he chen sei di khu se ka ti nom poi na kyong nan pu da chu chiwa chu point khat la ni hama chu hung kinil tawe table se a chu ami government all in the na le ni ho chu le neu cha ki chu table ke to khom yang le e ho thu chu table se negotiation a hung ni thei lo na phat mai thei chu a thu na pu dia point na pu dia chi phal le chun hi chan ki patani chiwa na ki khatan chiwa hi ni khat democratic norms a protest bol ngai na jantar mantara to ngai alo la block uca hi chiwa he chini le chun flag doma lamzot dam na cho bol na ding pha le chun ami p factor chu it's ground grassroot level chu hung ngai he chu engai jantar mantara chun MLA hong ga to theina be taw SO chu jantar mantara ga to the be ta PSO hong chu jantar mantara ga to the chu a hot in a ball dia nei a kang in a ball dia nei a cool in a ball dia nei aya cha ball yu si chu one objective a chi chu ta sei na dola na organic ti pa chita bang chu chu to chu I ball yu si chu ta sa bang a chu a chi hom dil lo wa a kang khulang a zot go na a khon hin lang a ball go le chun atal sa hi dil ta na tu a chu sti za chu mo chu khatbaya peace ground consultation meeting public the ball ti chu hoi like to see ham mipin hepoi mipin akidon poi ti wa consultative ball de ti le ki kha ki de chu amining chum thei lu chu al process si adna to dum ju ya chu approve nga ya na chi mipi yong na head team ngai chu atam lo chu pi na head team lo da na mai chu chu ke mu da na a pi pen hi communication about je ala communication a chu this network in le na len chu la the bridge ti u kin le na chu la podcast ball ho kinum chu la ex warrior ho zoom meeting ball ho hi style wa chu SO in government ke hona chu information chu hoya ipi channel la music ko ma kinun se audam ikithe thangwin ki jo to nong a ha en ai at least media chu tua I bol bang wa hi online thei chu la hi chi hi ha manu a ta chu MIPI ke tholo pa chu approve angum de ta chu tun negotiation ke pantan hi chi point khati meeting ki sai phale chi ki ke hona he ni che te phai ta hai bol phai ti chu ita asawa ho khat banga cheng kho ma ki community hola ki mu thei lo piu chu kamu pile lang ki jo to ha eng no pal more ang ki jo to ha chu ala a facility medium pa chu imanawa community hola ki seila tua medium ai se ta a thu chu thakat he kate hichu a thu communication he hung clear ala MIPI yong hung lumbong ta beta ala mi mo til set advice chum akile akelo na SO ho yang ajo ngana se wete on chu hung ki phasin ta beta ajo se hwa ta se wa chi a hi iman the yo se chu iman nga ya ta sa thu dong ki se ki la khot in yong keng in yong amit in yong ibinong abona chu same objective same goal la dinga so na to phal bo chun ki hung the chu
tribal community neo cha hiu the population yung hlom British hong masanga Manipura kititale Manipur British Manipura cho atam pen mail hekta ban che ho hiu cho tuna e ho hlom pen hiu cho ipiji ham hilang sendu da tau ti kati dan cho ilet sapu te bol le kichai ti lung tim hi mo man ta po te MIPI lung thu hi MIPI ti na cho lung thu cha choma entity cho hello ti cho administration abo chu lung thu ki ti MLA CSO SoO ki ti MIPI cho to MIPI nyong chun lung thu cha choma ge loading lung thu nyong MIPI milham grassroot cha choma ge loading John F. Kennedy and for the people, by the people, of the people, teacher. Hichu. Success idi wahile. Hichu chomlo wa khaden ama langbo wa may hol kit may am kithai ham chawata bang cho ma la chun abet ben in ki heta weta. Thil chu hung chi theru phala ball khel khadumeti na chu. Hoi lai ne. Family song hele, organization song hele, ho bung song hele. Hoi lại là chỉ natural law chứ cái gì law nữa chứ tu na cái thu sei hỏi ông spokesperson hi na cái sei hỏi mua tahsan hi ta negotiation ki pat phale thu sei to a negotiation ball ki han nam ti chuna vet no ai e ki hilo negotiation a che ho na hi cho a chu iki proof set lunga es sei do thoding tau do thoding ji do thoding ti chu hi thai lo pi chu sei ding ji ding tau ding bol di chu alia chi khom le bo na mi pi yong cha chi khom ngai a chum min a talent kium the hi we ta tu na kin thal ka choi pon chi a chu cái lên rồi cái neo rồi thì thu ta luôn anh cho lẽ luôn xây bằng anh cho khal khăng chu mà tôi anh cho bay lâu pi chu ai vàng phát nào cho table luôn tao chu table là chỉ cái phần độ thấy luôn pi chu office hall số nó lụt sát đây vậy tao khal là chơi ai vậy appoint chu table là chu dialogue negotiation thì chú sẽ chỉ thằng này chú chỉ thằng nó đi à chú MIPI le SO chu ngan MIPI ngan se te tau te ipi ya chu MIPI SO chu na MIPI ngan se ti diu ham kenge boinong ki patjawa ko na chu hichi chu pa chu SO apang ding ta kil han na hello pi che ho chu ipi je enam 92 boinong ma chu mi ho thing loi midang banga itu khom wa thing loi ki se ma lam kai ki thang hello pi che ho chu KDF ti wam Uki Defense Force ki tia kho hong leng do a na chang sala UPF le ke no umbrella ni hong lut khom ko hi cho chu anu la pa na phala pang yong hello chu nam ngai lut na khoven na dinga na kipid ho chu SO a che pai le SO chu ti thu ya aya chu SO chu tu na chu a phala ngai sei de le table hom ta chu la a tha pe ki pat na diu ngai ta lu chu ai bo chu table a chu lẽ không sẽ bằng chứ adi ball na wam a ball hi wam ai lại chọn cho cái đó luôn chứ là adi ball luôn nên làm pium ta lo chứ demand người pay lut tao chứ demand pau chu negotiation a chu funding chu bo ta chu negotiation chu cái pan ngap cha lo wang chu na a fail ki ta chu tu na demand pau chu negotiation table hong ki pat phala chu isei ngam lo wa ai lo le ipel go na ai lo khadi bol gol na fail ta ai chi ding room chu om the boy ka ti thu chu a government ni no hi chi basis a chi ku video chu hi chi na demand when he like chu boy ni chu anti mai the chu e hon tis khadi UT demand wang wa chu tong ki pat pha len punia head hoi la yan pat diu government ADC ma man pat mai the chu article 371C chu sim phau te DC ADC lo TC batch un bolu te Manipura ke
lo ngai ti an sei mai the na lai chu a chu ho chu ki gong ta chu la ukil ki go ya document u ki sim to a ut dinga ki che ta ki sei ta chu a ut demand pa he du tu sam thu lo pi chu option dangom lo pana chu ai chu yo manipur su ke lo pi me lo manipur ki su ke chu la ei dal do chu la nong ki le thei lo de ei ti chu la he chi a chi hon ma ba nu ki ho lo ai le chi wa chu bol ai ho ki gin mo to ham electoral politics to lo pi chu chu ai no no se mi lap na thu lo pi chu i thi le hin thu chu chi a chu dialogue chu akipat te nga e ho sa government na ho sa zo government nga chu min set le min phat nai chu agam sumi chu a country sumi chu ala tua tinga chu e ho hi chu la peace ground ke ting chu itinu chu la ma ba no ala elen sia ke no to adem lo im kit na lai chu la ala hilai chu ko na su fel de ham asu fel te jun panalat ala te jun ala nga e chu mona chu ki se to ngai lo pi chu nam mi khat chu ki a idoi pau chu thakat hi le chun a koi nyong apan pan a an la na the a chu panala di dol chu la cha chu thili clear hi ngai chu gin mon na le ai lo le sei thim na nam kong ki tol thei lo pi chu to do ngai chu hi wa chu a theory chu ibol chai to chu ukil ki go ya constitution dung zuya I demanu ki pelu re ta chu aba ni center na an zok good le adi da PR hom phanai asu boy ding state government om talo ala to asu boy chu e ho yo oi ki ru chu la chu yang sit ju phat lo ju lo thu head chin lo ju chu al communication chu clear hi ngai chu lo ai cha chu TC network chu vital that is wrong to constructive criticism to example to khabya ka anyo ka se ban sei kila athu ki se ya political dialogue ki pan hi lai ti chu a contextualize ki bola third me yo ko nom hi lai ka tile ko ham kharin WhatsApp ma video clip ne khat lai chon so a nangin yong nan pu do sulam kai hon tu chanin political dialogue ki pan hi lai ti ne he nan tin alai le chon TC network level ang se thil clear lo lai tin hai so example a ka se he na atu tila chmi pi chu long boy de mong chu la ti sin bok chu nom te he no tu a sangai boy che de chu te ka na chu na tu chu a clear lo pha le chu mi boy ye chu tu a clear pha le chu ne dal pau he bai tan the tan de tin he lo pi chu at least it thao chung ki se the de chu la ipan khom na chung ki che the de chu na che cha Bible ayong no ke sang Bible na hat jo di ya athu masa chu la in the beginning was the word athu masa ngai chu gali sa de yong le thing noi le pi le ideology masa ngai chu auti lo thal chu ele ki doi tu chu to ang chu athu chu che ta chu la eso ki song hi a legal expert ho legal chamber ki go chu la sum tam ta lu chu la ta chu demand chu official ki pelu ta chu la ibola SO hen a demand he ti UT hi mong nam ti question ki bol la he ami pin a head lo ji issue la head sa din chu ibon wai kinu chu la cha hotel ong sei the chu la cha hotel mi politics sang ta se we kate resolution ng la ji lo cha hotel a pin la pi pompi lo wang tu so min iki thu su ke wanga ek ti tuin salun question khat ani che be kitin tua salai ni nan sei choi hi le chlaya chu clear conception hoiten an sei do tain ho ki ka apalaya hungpang hi kejet si ho hin akhuti le political dialogue chu ho le center government hi le ho zo hi direct ga public to ki deal thailo ham ipg khala ke jat si hi hum ki sim do ham formation of ke jat si why ti hi question hum ki din na chi chung chang sang hi tham khat hil chin nan bo thei dem ipg nam ti le tu le tua hi ga sei dinga
SOO ho sangin KZ ho hi mipin aha dem zovin na ke mudan in public mipi masanga ha dem zovin chi chung chang jang hi nangin nangma muda nangma ngai dana public movement advocate khat hi na zalanan hil chin thei diham ipame itu ando atu ite tai ta bangai tan ka sei tai ta bangai tan like tu din mona pulen holimna kan ngaya ko na chu angai cha hi pi ham tile tu o hi tu ai ho nam sung wai kin pi pi no hi to nam lam ka nam te pe ki tile to tu om ho hi kin pi pi no hin am ho hin to hi ti am ho lam kai ho hin nam sung wai fatherly figure ka ni la te te bang hi ngai da ni nom tan na ji chu in tunga bang hi like cha te ong golan timle mi pa singol sa nunga hel ti hoi bo lo de ti chu yer so ke na ai lo le mi pan chu pung ai lo le nunga hel namuna cha te hil ding ong chu i te lo ta bang khat om kit jin cha te ho bang hi pathin thua in ho pa ai kan ge mon ai ki ha bol banga ki kan ding an bo do so to hin na minu la cha minu mi pa la cha te ki kai ga nai si hi ka ga nai le chun yo sulam kai ho hin fatherly figure an la cha te bolang thi ma chapang thi mo yi ipiti le mai sam phonga kai kom the ham ipi oi la kai kom the ham ti ka nian ga na din khana chui din la to a chu le mi pi chu din khan ki ding han lang adang si chum pi ni yong le chuni thei ke lo in din abon cha chu din khana chi din ong ngai din la yong hin sulam kai ho chu nam lam kai government to ki ho a hi na chung chu na chu amon jong in line responsibility len ta an nei be ti yong chu ka sein mun na abana KZ si tu nan sein KZ si tu ahoy hin na koi ma chan KZ si adem pon tu hin kai mu do len koi ma chan KZ si adem pon koi ma chan KZ si mu da pon aban to KZ si mi do sin kin pi ta kin ya lungmon na khat tun ku ki zo cha te ibe khom na ti khat am do te tai tia chu mi tam pi lungmong hin na especially intellectual ho tam pi jong in KZ si ata kinet na anayo hin lachun KZ si tu masanga chu muntina chun public consultation la bol uchla model lang siwa kang po bilang lam ka jang bol ba boy lo chula a boy nai ma cham lo ai wanga chu ipitinga tu chunga chu boy ham ti pa chu hin na ipitinga tu chunga lam ka bol ba boy ham kang po pia bol a boy positive note ka ong an to ke tau na pia la a phanai tu to chu aban bana dinga ti le jani tu nga chu pia ka ti mu ke tau zo na ong viral ki ta so to langa an hong te lo de ti hong ki te ki ta tu na ale chum to ipitinga tu it ho to bang tu ham KZ tu masanga tu ipitinga achin yo sia tu miu sin patta ta na welcome ko tu ipitinga achi na jo hulanga chi ita chu ki bolam ti pa ji nai la chun asa khaw wa po tu pa chun an pu to ki lo ta na tu in to tu athu tu amin mai anjo police se banga tu athu tu amin te te mai to hi su extension to mi do sini de uvin table dong chu nam pi table le hi ti chu pulen no patan an se te tan mi ti ke thodiu hin ipan khom diu hin su te pan khom diu to hi ka to thoding hi lawa no do thoding sei do thoding no do thoding hi ti pang tan sei chai ta an sei che hoi sel tan na hoi selin to chu pitinga chu su extension chu a table om thing extension bol na tinga chu ipitinga lai chu e hol ike kam ham ti pa chu ama question hin ike kam na lai ta chu min su extension chu a logic jong hi point aban to ke de logic jong hi point ain la to a i boy now hi het to ke pidiyam ti tuila athu a boy tu ti piam se to this facility hat to I think it is kai logic am ti power to a hin to anjo apat na pen an seitan
season of hostility people to among him ham the bangin na say na letu ka te le pipi ko ma dong na ma thuli na ba wang to gam kan pa to he pa to pa na pa to tang na ni ga pa nan man ki chon do man ta to ri te na ni nam ka to ka le te ni man te season of hostility pa to make sure Salun nanat kiche he niza thaya nanat kiche he kisa thei lo na ta se to ai thấy ta hi thei ta chun apate ai nanat hoi he hình cái sim tự do lăng khát na ni chi kete salin ko man tuin internet ke su be hin tuin thu do na ni che be ke tin salin laya ka sei num cho APA ti le nang ho hi e ho a dinga cookies te a dinga founding mi pa ta bang na hi ta win na to a society wa mona zo si hi allegation ai lo le mona zo si hi nang ho chunga chu da ni nom tan ke mu da na ipizia nam sung hi na su tup zo lo ham ipizia organization dang dang ai lo le organization dang dang in press release ho po na thilgon ho hi nang na thilgon ho hi an de thei jing ham ti hi ga ki indirect aidal direct or indirect na ga ki dong jang le nang hon na po zo lo ji ti ding hung ni dan in om do in na chi chung chang hi EPT clarification na ki bo thei diam te nan sei do ki thei na lai diam henge ho ku ki zo te hi i custom culture ro iki waipu dan hi ve lewen hausa system ai ni ke waipu chu ale tune hale democracy India democracy ki umta chieftainship administration na ko na ki waipu na ko na democracy transition hi ho ithip los ai chi ai hi politics ai tha samu manipur context jing ai se a hi ong le hausa system jimi dictator type de bang ya tu na mi thing noi ho hong po dol dictator type ma chi he kate na hi chi e ho ilungel dan hi hausa lung thim hi chi culture hi inewa hausa think but khanglaya chu hausa len hon why and hop wa hat dan da lo chu british empire british yang ana sa ngap chat ke lo ana sa no chu ala democracy hi phatna hi ko ham e ho hilanga is it the way amachala isu pyo na ga ho bong chu ma cha lo chu e chu mo chu house system an hilo democratic system an ne chu council ani ki po ya village authority hichi factor chu lu na ka mu chu atu na ong che ho chu lam kai tamatam thal thamat an ne ya ai lo le sum thamat an ne ya gam khat cho le hausa yeng thingloi bol pang jun thal phang ni chama chu CNC yeng khat jong ka thu I bol le ke chai ti khat mentality hi ne chu chi hausa pa thu a bol chel de democratic norm lo ya na it's a factor ji a chu ku ki zo cha te ong SoO Table a lu wa nga a thu ko na la ong masanga chu hele third me masanga chu a thu mi na la hello ananil lo ai le mail ho te hung boy le thal hem hom le village volunteer hom le among thal nei pha do mong hung peng do ta chu la hichi SoO la sam nyang chu na ve ta I culture ho chu abol thei khat cho hung mal an bol thei thim le suman nei thim ham phang an bol le chun mi thu kila lo ta chu ei ma thu a che ding bo ki ke la ta chu hichu democracy a chu kipun thei lo na unity thei lo na chi je a manipur context ye nga yong mei lei CM hita
pangal long hita naga long vel vel hita eho khadu cha ki khalo unity thei lo I culture wa chu ki thungai de lo hausan ting puma avei tho ala chun na alo la hausa chu le na tha ne ya ki thanga phayong pha chi choi la chun thu kit to chui chi khang chu lo he be se to lo hausa am wang hausa so tama tam ta so ta he kit cha bai he chu society he ki wai hop na him chu aha chu na chang sa la long thui bol de ong la chang chu ki lep dat na la he chu chia chu hi chi chat he tia chu pinpoint na shading chu se yong sei thei a chong lam pena shading a chu I culture hi democracy a to ki tu lu chu ki thungai khom ding ki za tu ding lam kai chu za ding lam kai chu zui ding ti chu lu chu ho a he a bol thei pa chu hi ale I chat vai lai ta society gala tul je a ki the thang lai ta wa chu tha che chu ka don dan chu clear yo nam ke pui a tu na ai hung chi dano I mindset mo ngo he tin Seilen in akute le salun nangin ipitin na muam e ho society hi suppress depress chawai de jing in omin na lam kai khatin thu seijung le anil ding opposition party tin I ha jing win chi culture hi ipiti hung kon do ham to Seilen sei chu na pom jing am ipiti na muam te nan sei pai ki thein lai dem So heading lesson totally market tana and just briefly as I stating also polina say also link set na ai jong la to culture party culture to hi gun culture ham gun culture ko ai activity masanga tin mi on na bol pa chu to ajong ni no olen bol te gon ti ta bang khat na ken jong ka nei ta ai me ti ta bang khat ni because why GP nei la you want to CPY South Island Island juga akan base pun na. So Android what extension to middle tin high sa awin. Ada mo be pun. Ay extension part to ilun video what to topology ki howa. Kadang season to ready government ong ki howa to sa native mobile hai. IPPN na chat bom. Ipitul an nei bom dia inga ke no tu ni lai ki so tabo tu ni chin bol bo at ki to panga chu ti tu nga ke na yu mo wa lam kai on nong sun transparent athil ho chu an tu to wa media man de ham alo frontier si to man thabi ka tu I bol wa lawang sun ipia koi union territory ka ti poi te nong tu direct a tu thum de tin jong ko gel na I to atu I say part go fiam jile extension emotion ding wacho light bi ki pano to na light so hindrance pa maintain a hindrance pa cho fiam jile chun athu to iketen ya to titu athu to MIPI comma so ipiti isai chen ding waham ala MIPI chu ipiti a het them ding ham a het them ho chu ipiti a het them ding ham a family figure la ding ho yong अच्छा पे हो जी पिछले कोई तो हम की बात जो हम आए थे ताने ना chilai hin Seilen thu do abanani che be ketin chalaya kan do nom pin chu nang ho hi ga le chi kit len let's go back su group aban le SoO group le MLA le KZC hi somkul khat na tivin tu chunga hi consultation meeting chung chang hin jan hi chun press release kat kan muin village volunteer hwa panin chelaya mo na sei naw hi direct ta nango na allegation na bol naw hi MHA prisal ja public rally ki bohai MHA prisal ja tingopale chandil district border fencing hung ki hong na aban MHA prisal ja him kham le free movement MIPI free movement adinga MIPI su meaning go kiti so hi ahung kizi do kenin na chi on the behalf of KZC mina nangin clarification ai lo le nan hil chen thei di ham na sei ho point ho chu thumlali na sei khat khat en chepi te number 1 chu hoi chairman sei kit do
MIPI appraisal ja public rally ki cancer ki vohai ti MIPI pressure ja public rally ki cancel hil wana hichiwachu ipijachu rally in a ball go government attention ide je why ball go do na ai le ibol wa hi Minister pan direct nga thuan pi ta chu President Zul Hung che pan hin popular government su aboyin chi achu kilado a PR ki ko hin PR ahung umum le aku ki ho je a PR ki ko hai tele ki sei khel mai thei na a chi ho thu PR sung hi lu le cha la ding um lo chu chu background ka sei thu he ai le government attention ding hi na bol go du chu ken tunin PR umzewa chi rally na chi wala phai to laung an bol kit diu counter tu le PR chu parliament ave diwa chu popular government sang in yang aphajo de poi imacha control imacha law and order poi ti chu leng do de hin chi chun ka attention su mutawin rally chu bol dawin lang MHA team yo hin solving ati chu ai chi a chu ki khama chu MHA leader hung wa chu la sei bangwa Hugada ma kimu chula. Chiachu a little knowledge is dangerous kitidana. Tu tamara za wachu decision la wase ulachun lengji ya na. A tu chu ehon yong lang hana say denga hill chain na tu abanga online a hill chain yong chu thei de lo na. Ana kimang lo ti dang kim lo chu. Ang ai chamuna chu decision kila chu hi nga. Public ko ma all India redo banga tu pon hukine easy ulachun phadi ya. Chu le inei lo. Tu pet di ding acho ale tu TC network nan bol he chi channel hinan man de ham ke hapoi athu hi itin chen cha charan che han lang le mi pi yong bo hi we tu tan e culture yong chu house culture yong chu na e su boi te he we ta e chu thilalu kha chu thil tha khan ge khel the chu a transition bo chu a che dan chu system chu ki che cha na om nga hi ya e wa chu action a che ya athua radio station banga khat MIPI has anathi inei zilo je wa he thil hi leng to kilo zia cha chu em che sei ji a hilo pi chu e ho dinga phat chu mi a chu ki kha mai chu rally chu number 2 MHA appraisal ja Tinopale Chandel district border fencing ke si ten hung hono kiti allegation chung chang ke sin ago hon ham ha ke sin he border fencing chi landing chu ago hon ham a hung hono kiti la koi se ham village volunteer ho janhi press release pen cho am ho sei chu final ata ham ke sin ago hon ham border fencing thing he government and policy am achuba ke etwa sei ho chu sei chu di nam ke he na he border fencing chu central government decision achieve hakim chu ihon kiting le kiting le achieve hakim deal chu ihon chun ihon uyong lo itinu yong lo national highway thu tabang hi chu lang hana sei de ke je si chu ipi authority ya aga hono aga khayo du ham khayo lo du hon yong hon thei lo du chu chia cha thu chu ki chi ngai chu clear tam clear ta so athumna hi MHA appraisal ja him kham le free movement dia MIPI su minding go kiti no MHA chun mo po cho a political dialogue he political dialogue na demand power democratically table a ise na mahitan achi ha the na ding chun ikat nakina api ho ta chun MOU khat kai wen ki ka pu lo na ding hem kham hi lo wa ceasefire na ding bolun ti bo chu chu ipi ding a bo sa go no yo ki ho na political dialogue achi ha the na ding chula ai chu itiki da ding ikeu diu hen table a chu ikeu the na diu chun mail ho ta chun ki ka pu lo chu ball pot win ti hi chu hilai chu hoi lai ki kala ham number 4 chitang chu hi sir abana lia hin abana hi galathi among zo se heimil le gelpa banga
gel pha bonga vai hin hop mo gel pha lo bonga vai hin hop mo ti sun hoi lai vai hop mu mi pi gel pha lo na hoi point khat nei pe o hoi lai chu SO ni pe bo la a thia mang ho ke ka so piong thia chu la nang so piong thia chu la cho gel pha lo wa SO on vai hop mo ho against a thia mang ho against vai hop now chang khat se ai lo le tua thum point thum ho chu a bolwin su pi sangam thio chu a thei a hai mi lo ti na ham ke yo nei hil chen ma so chu mi pi idea dan ka ga muda na chu ga Seilen na sir su ho hin I betray we ti na ta panga kila o hin na chi business in so hin chlai ka chen hil chen na chen ka ten hoi lai ipi point na ka betray wa me so o I de manu ka khelu wam government in hungen kheu te tila ka chi da wam hoi lai point na chu mi pi betray ka bolom chang point khat be nei pin ka ti chu am mo gel dan ka sei he sir ka thu chi dan a thu che dan chu counter question ka bo chu clarification dinga clarity na thei dinga mi pin eson betray bol we tia ken hoi lai betray nei ka bol ham sei win ka ti chu ai la bulla ngai si chung chu ta chu mi pi lung na gan thei long ham ti dham his condition a he no oding ki hol chu human psychology chu hita chu kamu chu it a SO on ipi point na nam a betrayam tu ni ama sa pen lo pi chu tong ama sa dungang ka se chu SO on nam a betray na point khat podo wen ka ti chu salon public movement advocate na hin nang in nan don pu thei diam chlai ka chu alunggel dan na pi la jing na hin alunggel dan na po ye ba me tang le ilahi piha thu tam pi se wang wa chu inin lo now chu tu extension pa tu extension bonding a tu so lam kai wan MHA condition ni pa chu EPT to bullet beating ham ito ke tu bul na le tu extension ki bolting in tu extension ke bola le aban atop process to ati masal theye ti pa chu pulin in put up to hin ala to chu nap sunga ti o now toy la han le tu English a boy do na English pa chu ton free movement pa chu ai boy ka po bin ke jet siten kampo pia hong kyo do ton press release statement ka an pi ole ti hi national highway hi aki hong hin ni ama on safety a seeding hi ka se ilai free movement go te ngai ta pon na apatan for the cessation of hostility ipatu amo pia statement dung ju ya tu mountain sin montna hi by bonding kamjo sia hi ichi cessation of hostility to hi ke holding mi pi ho to ke holding ati ala tun cessation of hostility to a public apprehension by pm dia la tun hostility dilatun ki mudana ke betana situation tila om to point nine ki mudana ke betana om to point dia lecun itu tu ka ki tam ta ve tina hamna la chu pulen in jong ai power English se power le ro pat lecun aki bol ji na ya chu pulen in him kam kana mana ai lecun kana mangke ti pa chu in la chu kile khilhan le e ong koi ki te yin ya chu hostility dilatun ki mudana ke betana situation dilatun nga photting tinanin na jitu kimudana ki betana chu nga ding ki lecun ame le te to chun ikimuda lowa ikibeta lowa lecun aki ki chamta la tilai apprehension part with tin ka te sangan pulen clarify bol la hoi ko te lai enge lai chu ken in saying a government say part chu dialogue is no etan mấy chăng cho nó cái hạt thôi là mấy chăng kinh cho hạt cho nó cái kiểu thấy bụi tí này chứ chỉ cho cái cáp đó phật được vấn tí chứ à thu anh xây hụt tí này bụi chứ à thu chỉ xây là ông là phát triển cái họ đi à là thu không chế tài mấy lấy chun Manipur cái bây giờ rồi tí đi chứ cái họ nó số cái ta về cái họ cầm bán điều cho yuti cái chế thâu về tí thì ta họ chế đi bụi chứ ai à chú cái họ na chú government chun thu anh tan đi chứ là mấy lần tin saying
uki zo han tin sayin hoi chu judi zo chapal jun government and tha nei chula decision la na ding a process chu chi chu pha chula table chu mi yo se mu dinga wa noi mu dinga kheu na chongum chu pha chula chapal government and decision la to to chu constitution du ya mấy thằng lạ thầy rồi, hòn lạ thầy rồi, government bộ lạ thầy đi chứ, chỉ là government là process chỉ pa nó chỉ nó đi ngã chú chỉ lạ thầy nó đi ngã chú, hichi ball lu thầy thì là chun, hòn đi advantage chứ là, chỉ là chú, ở trong là mà xây đi ngã chú, mấy chẳng cho cái cặp tôi là kiểu nôm thầy bùi, cái cặp tôi đã phát được gì này chú. Chăm nó ôm đỉnh chơi là mấy lo mò ra hông lụt đỉnh ngắm cả hông lụt đỉnh ấy họ phai chỉ điều tí na hiện nay sai lụt bị cho hết chỉ nó thấy đỉnh chú generation đại dòng là thấy về ta ai bảo ấy họ đỉnh à chú government and normal city pa ho ấy pa vậy tí lệ điều ham chú demand pa imu zo là po all là khang yar ham lu nam normal city bet na lại đấy chú riêng lệ settlement sign tao về UT mu tao về chăm nó phải đỉnh anh cái ham mấy lần nó cặp thâu đinh ấy họ cái vẹn thâu ngày nên lại đấy chứ mẹ ít thì chẳng chỉ vang cho cái xây thầy bồi ai cho government of India gì chú tôi hay ông coi ông ấy họ safeguard để bỏ luôn à mấy tay thoma cô na government hung hú hiểu lệ in anh dấu điều mấy thầy sang ông cái tol họ chú ai tôi nói chỉ bỏ là cho government in hitin bỏ luôn thì lệ chun ada lo yêu mắm hoặc là thal thằng họ đi chơi mà nó vào chú government ông chú cặp biết đừng chú là chun min demand and payment thì tiêu hầm chỉ là luôn say bằng à chú mi ông say hello SoO ông say hello coi ông apa hello coi ông apa hello pi à thu cái chị lo chú sắp bao mà iman cái đó là government chú lấy bao cái mang thấy lo ya khó đàn chú yêu bao nhiêu xin help đi ya chú lấy cái nó chỉ là chú à thu cái chị nào là mi chú không clear tin ai cái khát cái hết bề chú ta chú dialogue cái bắt không cái bản ta à thu cái hello in action yang đi chứ phải dân mi pin hiện tahsan tan tê cái gì chứ chỉ chú action mà thấy được à chú table là cái hồ pa chú lo là action chú thấy lo đi chú chỉ chú SO process chú change tin ít tin thấy yang hello pi chú chỉ là thâu đi chú government chỉ pi đi chú border fencing ông chú họ nom là đal hành chỉ là đi chú government decision đi chú họ UT mu đi pa ông he government là phát sát lệ đi ngay chú à to table là họ pan đừng chú thu xây thành này đâu à chú thal cáp hi bồ tê mấy trang cáp bồ tê kêu nó thấy được họ nó đừng stay gì phao hay tại à lại họ nó cái họ nó đi stay suy ít tiền quá là chú à khăng cáp biến đi tí này chú mấy trang kêu về bèo ngại được ta chú thì chú cho cái này nó để lâu tiếng à thi mang tâm chế đi cái hoàng cái vài chế đi à thi ông tâm chế điều na silang pela cái gì ai lắp là xây được à chú central government này hú đồ quá mấy là ông hú chú ibola ông anh này Indian citizen chú là central government kia cái ball chú ai lang pang yang hello am ho against ang hello am ho favor ai ho against ang hello chú government sẽ ball cái ball ala tu naung chu imabanu chu future chu security hi le chun government of India to boi ball the chu lampi dang lo chu as a government thu chu e hodinga apat chum ding le cooperation i pe dio chu e hodinga phat lo le cooperation pe lo ding tu san ga government hi chi ball win e hodinga against asei kha lo pi chu any sai we honding tiong chu e ho against hi ong imabanu to kum na thei dinga sei chu la mei chang ki kap da win trong sẽ họ to cũng thấy đi chứ là hồi lại chú government chú cái mong ngọ đinh government này nã sa po về government nó phải bồi tiêu, I mean government nã ăn to cũng là lẽ họ này tin cứ là chun, cũng nó tin ham coi gì im cha lo ham tu na ấy to vậy, họ gì hết chú, government nó bỏ lum khát đi bỏ sa nom lo, SO hay gin mo diu ham, MLA hay gin mo diu ham, KZC say sit diu ham, chú à thu sẽ mà nói đó bao giờ chứ à IPCI hít tiêu ham cái vang chun mentality he democratic culture to cái hon thầy lâu na cái thung ai ding pan hom ding cái thô ding ti pai hoa he howin sungang bể sẽ y lo mo howung sungai
ti ham khat la ya loi pau khaden na holang a reverend amin yong ki sei dan ten ibola thing no han nei ki tu mo ham ti cha za bol chu khana nom thelo ham khat pan jong anu ho bung ho ban khana thelo ji di thing no ya khana men ti ham ti ayong la ni be ta be ke ho bung sa ki ma cha la chu eso thing no ho chu na you be la ke no noi be ta chu la ho lo ho chu be tang ya nu mam addi ma do am ve chu kadem na hello na atuna chu democracy hello le ipi le lo le khoi do tri te ipum pheng wa inam su he pathen ho hi chu hilai se jun kita le hen na api pen ilun diu ta chu hilai se jun kita te democracy yong chieftainship yong ausang sei dau te pathen ka ta san le la jun kita phaden ke hilang nang hele tutila humzang te ta thu hung kihou nau tham khat hung sau thim tain tuin a chai na lang ani mano tau tin a chai na dinga salun adinga kan do nom chu tuni khwa hi people's movement advocate khat hi dola a chai na hi tai na ana nammi te elo le ana nammi te message na pi no ma le chom chanin pi thei diam a chai na dinga ke abo dong ke lau tan chu hi lau di yin people's movement in kitchen wala chun pi lo se bingi to ko mo ba din na ba pa yong pan khom ti po people's movement ong it is boyen i po na ja chu i sei to hin na min pat na ting min chin ting holi po bin nam sum tu pi ti le isem phat di hom holang langai ke to ba i hui tu ti hom ti pa chu hin personal in wang la po te ti pa kan sei nom bin a chai na hi ta le ka sei nom bin chu an jo in sei se ole to a su ho jong anon su ho jong a vi jong mi zo si hin gam tum chuma ki wai phok ti pa hi I dei so tle ti chu e wani mo dei de oi po in me le ten hi tai bo lo ba tha chu mi ting ai gut phat wa chu a mo to nung chen khom ti mong chu a hi the ta lo ja chu iti atuma ki wai hapna imu ta ka awa chu ka panding mo hi ti pai bon chawan mi pi jong chal choi lang choi lo hi jong la ko na ipan po chi chu hi ta a hi le chu hi la ya chu mi ro si yong chun su chu support ovin a support lo yong poi tu chan ya na su support lo yong mu be se pon a tu ti ta wa tu ho yo chun mi pian puya ni ka na transparency ka ti ta panga chu communication link yo ka ti da ne a communication link to the biham who ke the thang na pa hi at a grassroot level lang chen ge lun sa dewa ichi wai ta tun koi ma cha chu su do jong om phone koi ma cha extension do dal jong om phone a in la enjoy se wa thu chu in a thu chu min sa ngain ke enjoy ni to a ke je siten ni piringa chu amu da hom koi ma chan ke je se mu dan ka mo phone koi ma chan do dal nang ka mo point aki do dalium po bin ayin la ichi kom te lo na pau chu solution ka na ka mo to lam kai ho in father significant to la the han lang ila tun ka de ta in ani na atun lam kai ho tun stu lam kai on gadget ti te ho hi ku ke founding alo la mi pi te ke ho ting a chu mo pu na ke wa ila tun to chu english a boy hi ei pau chu ke pu on lang ila tun ong wai se dam na ei pau chu chun to a pule na sei panga chu miro chi highway na chu mi anuk no ma chi the safety chu don't keep it low safety state in the thing in safety to the safety over a hoi selin na ani na chun pi ham ti da a station of hostility to is a relative to tam pi sei ve chi so point ichi ke ho process to ati pa thing to me he te tom pa to lo ding ti pa to ni power is ai na tam de la in na ichi me he te to ba na ki ho process achi the na tinga chom phat ki ka to lo ding ti pa yo so english in le do them da I poi now to a to ta bang ni tan na it ka te ni
tuin a chaina pending in pu Dr. Seilen amain a chaina dinga ama hi tuni khwa hi emergency ta hongki ki ko khoma interview ki bol hin abana hi khuljin di tala kilomin ji ja chu tunia hi emergency thana i hongki holim naw a chaina dinga last question cho hi le nangin nammi pi tia dinga dei sa ai lo le message a chaina dinga nin pi thei diam nghe cho cái xây bằng chân thu lệ adi lo paten hol chen mà sao thì hi chiếu là chân iluhan diong lệ iluhan này lệ adi na phát na theen tin hol chen lo à decision mo la wa hi lệ e ho dinga set ben zo thei hi ina thu hi iche chat nên mai lệ thu phát lệ hol chil ma sao ti chidung yu chun accept na chi ding chu we gelo ti chule to a hi movement hi SOO hello MLA hello CSO hello nampi a chi bon wa ha chu I khot a kang a kol amit a kin chum wang a cha purpose chu doile tup chu khat hi a chu ipan khomul bu chun ilun wa dio ipan khom them lo le ilun dio wa le so ta ngan alai dio chu tua hi PR sunga hi a hi thei diong le hiding a hi thei lo diong le loading chi sunga hi ki chi thei chu a hi thei lo la pa a hi thei lo la kumyat chi lampi nam ko nge lampi izot diom sei thei lo lai pi chu chi a chu ikitu phat wa ikitu thei wa a hi le chun ama ban hi step by step ma chal nei thei de ham ti thu hi atua banga chu ga ding bol le kichai ti mentality chil chun awang se ding che ho hi wen kita asan tu ti bol khil in eu yong le ki ngai dam tu ti e ho le ho ki ngai dam le pathian yong e ngai dam de lo di hin chi choi le ki chi sa na hin bai bla yong imeu si hi aphadinga ige la hi le pathe hin asidinga ige la le si the hi eiman aphalang i vet na hi le aphalang tama tam the asilang boi vet no mai le adim ma do the hi si chun mi khat hi na mi ling hi khat hi na no mai chapang hon yong an het them na ding chun lam kai din mona ding ho chun action of in namna to na yong he roofin podo han lam ka sei u ke lo wen he chi ki bol he ti so thei nom han lam he chi chu mi pi ko ma bona hlon thei na dinga chu technology hong ngai en chi chun TC network yong chu na ki ha bol che de ngai thu yong he atama tam thei ji hin filter bowling chun nang ho ni thu he interpretation ng chum thei hin na hon ki che chana adi chana na bol wale mi pi dam na hin ten I ham phat naw chu chuwa chung ki be ding he ti chu kan se no me ki pa e ki pa le jingin pu Dr. Seilen hin aban le pu Letkholun suantak pu Dr. Seilen in a chaina sei chu tu chung I movement hi su group ma zong hilo su group ma keu zong hilo MLA keu zong hilo aban le ke sia keu zong hilo MIPI movement heti chu a chaina clarification an pe hin tin tu ni kho TC network SEIGILKHOMNA ihung ke holim naw he chan chu hitan tin he chi TC network SEIGILKHOMNA ihung ke holim naw topic chu suspension of operation su group hole MIPI KIKAH relation ti topic mong cha ihung ke holim naw he chan chu hitan tin tu ni kho TC network SEIGILKHOMNA ve zo se avelin na chung che wa ki pa thu ka hin se